Hakane Sngi ke Pratarik Benar Bishipo Arja Arpaway ke Parish Pastoral Council jong ke Parish Jowai ke Penlong ya ke Jingialang ke Bekerpang Haviani Hall Marian Hill Higher Secondary School Jowai banai Khublei Sngewnguh hak gerteng jong ke Balang Katolik Jowai Diocese Barokowai ya ima Sniawbhalang Dhar na ke benta ke Jingno Seniang ke jong i sya ke Balang hak ke bayadai bat ke Jingte ya ke Yeng Meniba jong ke Jowai Diocese. Hakane ke Jingialang ladonlang ima Sniawbhalang kum i chief guest, i local MLA ima Wailat Miki Shilla, i Archbishop Victor Lingdo, i administrator jong ke Jowai Diocese, i Father Ferdinand Dhar, i parish priest jong ke Jowai Parish, i Father Hilarius Lamare, ki padar na ke Balang Shnong beper, ki sister, ki members jong ke Parish Pastoral Council, ki members jong ke Construction Committee, bat ki kato katne ki parabanget ki bala sya kot Sngewnguh sya kane ke Jingialang. Hakane ke Jingialang in yok Sngewnguh ya ki kato kat ni ki benta jong ki nongkren, bat ki nong rawai, bat ki nong shat, haka jok apor. Cisendano sedang ika program, bat cuawo sedang ika program, kuao sedang ika dagindi ki kentin. Kuao sedang dagindi ki kentin. Hawa duai yau belai, Hawa duai ublai Sngewnguh yei, ublai Sngewnguh yei. Manda Sngewnguh yei, tawai ladu yei. Manda wai galad yei, kenangwa yumani waro ki victors, ki nong job. Sngewnguh ublai, dap tawai ladu ublai, dap tapanman ublai ki victors. Lengot ki umokuri. Halor uni umokuri. Woman kau mau siang. Ki wak bor kala air. Ki bor ukmi ujumai. Wom yegi pen windu pen kenyu. Sedangi yakani ka felicitation program. Na ka benta minister yang i. Wada ka jung bahada ka jung sepun ben sem yang u. Daga jeng sem Sngewnguh para bru yang o ya ka jingyarap nga chisendon hagani ka por ka sem go Sngewnguh ret khod no ya most senior priest and parish priest yang ka Diocese Jowai Father Hilarius Lamare wo 1A like a welcome speech. Haka kerteng ukpa baru kon baru mense bakot amen. Ngiangu pajaro ime Khublei ukpa basbun ukpa bisnei. Balat hai kalong brew man brew kejongi. Ban im haka nek pertai chong basa. Na thau yang ban im bat ki brew biasa lang bat ngi ia sa lang bat ki. Banyak te mar keliang manyarap mar keliang. Hakani ka step akani no si blay try kan rat yulum lang ne pasaw ngo yakinong le abha chungi badai ka dur je me blay me paw ki yu i me lang ba chu ki le abha chungi tanan kong blay ngi ai ngu ye me bang priang borom ye me sakane program barit chungi sabadon rengkat ban ngi kerkhu ko do yang ngi ai kan program bal kot chungi ai ka nam ko borom chme pat sikitu bal abha yang ngi banya barok yo benta hakane ka jing dalam lang hak program jonge ipan ikene da ukris utrai jonge korano berkitam Jesu kumaria kanarap ke Kristan tempa barukon ba mesem bakot amen sabai chong Khublei pi baro ngal kerteng jong ka diocese kerteng jong ka Jowai Parish kerteng jong pingala khot yo blei matan da ka ong sia jar ngu yo blei don rengkat ban ngi kuman stop sabar ustang jai ustang basange mau beliau don rengkat ban ngi tak to nur ka bakamen dak nur ka bak sop tenat akan no sngi ajan med artat priang buram ya minister buram badan buram jengi minister mas Sniawbhalang Dhar minister jaka makhalaya dai peja commerce jaka industry department jaka fishery department jaka general administration ya ka tourism, urban affairs, municipal administration. Kat kini minister jeng ilabat ke portfolio. Ja rot sangui ke start jeng i ke jeng la jeng i ma
penyai ke department jek sarkar jongi bekalaya terima kata kerteng ka nam ki pai bedone ka diocese Jowai ka Jowai parish na piang buram ni pi da ka jeng kemen ka bakrau hakane ka no sngi ka ne jan mien ban nga khot ki pai jongi ban ai ka jeng Khublei ma da ka bia thap ti lang sabai thap ti baro la pen Sngewnguh Sherman mantan ada di mas ngau dan sebuah lat local MLA jengi ma wailat sila ibadai MLA badan buram jong kane ke snap jengi bat idai ru chairman juga MCL jong ka Meghalaya Chera Punji Cement Limited recommend ilong berbong la yu mencim tayau wan pli ka we ka yeng sesta jing hata pramer ka yeng bape ki baduk besuk ki ba jam jar ha ka ni kata ka kom ki drugs ki kata wan pli but can stop not so by day himmen tengah he mangata i de para janga i bat be i kemen ma na ong pi kemen ban i pi kum local MLA jengi ba pilong interested hangi pilong interested ki brio pajan man ki program bangale jan tiang i pi pilong syau along MLA pet ika sing don kam ki briu berap don kam ki briu tangi i khat i piang ne ru bas nat jing wan jung pi ba berap berboy ngi ubleu kur khu ka doi pi tengap tiang boram pi ka jeng kemen na karta ngi pai baro na khat tiang ki pai soba tak ti ki ha kan ko por tak jeng kemen tiang boram pi pra fadinan khat administrator jengi adeng jing like archbishop archbishop tata map archbishop ada bukan next one Archbishop Victor Ndo jengi para lek nagane kejaka na kato kan por dan Sngewnguh bangi tanya don rengkat bangi besibun Archbishop ngati pi bon kam ha hanta selong ki bon ki kam ki babun lek stam banwan bandon rengkat bangi ban senran ngi ban ai mesin ngi ban don rengkat ban songu yai ma nistai ma sampa Dhar bat ya ima wailat MLA jengi ingin ai Khublei ya bishop jengi biang sisen tak ada thap ti soba dak jikmen pedang i padar padanan khar administrator jengi ha jeng gadeng jing lek jong i padar jong archbishop Shillong council jong archbishop Barim la jadi ibalo administrator ban pet ke diocese sing sipor bang i la pet bah ke ke po bam don bishop teng pedang beram i kemen ban i bame iro ide nong pej kan parish nong pej ke diocese sengi padan teng borong pi Khublei sipun pi perlu ke po bakod do pi banyak don rengkat bang he kan ke po sama ai tap ti yai padan padan administrator jengi apa yang dak kemen ni ke bakrau ki padar jengi na ki parish prepare kat pratal ki parish idon jan bar rohang ne bat ki don ki nong mikmat na ka parish kir badon hang ne pada kemen lang ban ngi kan ko apa yang boram yaki tak kemen padar Khublei sibun pi perlu ke ko pakod do je pi pada don rengkat ban ngi ha kan kan osi bleu kur khu ka do ke je ai pol je pi ngi ai ke je thak ti ya ki padar je ngi baro paris pis mar assistant ngi ha ka balang ke pa men sim dari ke pa men sim ngi don kimi men sim sister jing hang don naki lai south li kon ben jengi sisters we welcome you to this function. Thank you very much for spending your valuable time to be with us here. Therefore, in the name of the parish and the diocese, I welcome you to this function. May God bless you. Let us give a applause to the sisters. Thank you. Ya pi ki pai baro bang khot na ki ka prepare ki rangba ki long kami ki samla samhoi ai baro badang kan ko hall badang don chu ki be ban ban pedang boro mi pi sa kan ka Jingialang jengi ke di kam bangile kan dia no ski kemen ba pidon pi klama pi kan program kan ambiai rangkat bat pi jingdon ke di bahaya jengi ka ai mesim aja kemen jengi dan don nya thap ti we ben ma kata kan ko po Khublei yo akum klet ya no ngap pedang borom ya baro war kitu baban hadin pedang borom ki kita baca din kan ko hall pasendet kan ko hall kita penyai kan program ki bon kam behind the scene yang boram ni pi to boleh kur khu ka doi pi ta khat du khat bai ai biang je thap ti jong pi jam sabai ki nei ba nga ong matan boleh sibon nam ta ki ne boleh sibon nak ka jing Sngewnguh jing pi yang ngi pi wan kan ka Jingialang jong ni to
yang beroi pesisen ya baro Khublei ku kedai pi Khublei ai ba jing wan jong pi long jing ker ku ya baro ni yang siau pa ya pi ko hem ben ko para Khublei un don lang ba pi ai ba jing wan jong pi long jing ker ku ya baro yang siau pa ya pi menta hakane kasni Sngi gerbang ba in rengkang da jing ya teli ban poi syaga tong da ba ya trei bar snok ilang jing jong in yo in can you saw Khublei in IT Ni piak siau haya pi ko hen men ko para Khublei un don lang bat pi ai ba jing wan jong pi long jing ker ku ya baro Ni piak siau haya pi ko hen men ko para Khublei un don lang bat pi ai ba jing wan jong pi long jing ker ku ya baro ban poi syaga ong da ba ya trei bas nok ilang jing jong in yo in can you saw Khublei in IT Khublei in IT Nakaliang jonga shimet ni. Hakani ka no sngi dap de kejik kemen krau ban don kan ban pi hakani klimanถึงไอคุบเลยนี่ก็อยู่เบลกันร้านนำตะกันจิงสบุนจิงพาจงอูไอคุบเลยมาสงเอาประเด็นทางนี้บาลวันครั้งนักบันทังกันในกรรมคุบเลยมาไว้ล้านลองปรล็อกฮิบาร์บอร์ดูมันชัวคุบเลยนาดูฟาดาฮิลาริอุสปาริสเพรสทางนี้ฟาราเฟดินันกิฟดาร์บรากิซิสตาร์ยาพีบาร์กิรังบาบีกิลองกิมีกิลองกป้ากิคุณสามละก็ได้เอกบาสุตันนั้นคุบเลยกระปังยาเพดเรปไลลาดยังอารุบันเครนกันดีกปอร์ไอคุบเลยกิรังบาบัดดอนบันตากันดีกกรรมแต่กันดีกปอร์งาเชียทุนกอดยาพีนาดูตะบนสแนมงาได้ประล็อกไว้มาสงเอานาดูบังเดนงาดอนเชนองสไตน์หากไว้กปอร์งากันดูอีหากพอกับเฟดราบังหังตัวงี้sedang menjadi perlok. Nadu kata kepor pat kadai kecing perlok jangi pat deh kinang jan. Bat ulang perlok jangan simet perlok ru jong kebalang. Tidak kata ulah no senyang kabun kiliang hakabai deh hakajing kendu jong ngabat jangi. Bun kidak kisin bapau leno senyang ki Shinong prepare bahap konstituensi jongi takadau ngamla klem das ngobrom mi ulano asnyang ru yang achimet ru hakani ka jinglong as bishop jonga ha shilong takadau ngaso ngo ye i na do ka mansim te masnga bai Khublei shibon ye kani ka kamba kamsan jong pi wa pinno asnyang ru ya kani ka Dhar ba la sedang bentai pilawan hi ke por ba la sedang kani ka sakren briu chi junam kani ka building ma pinirap na ka por hi prabange jongi
kilok ke jor ke sekan mau EP ke jing duai bat ngi kan mau EP Sngewnguh nak benta ke jing sebun jong pi jing le pha jong pi kat kum kat jing la jong pi ngitip mentahi yau mas ngau baru-baru itu lot tam lele ke konstituensi ba itrei ngitip bau di briu ba yar jemut besebun bakloi berbar ban Sngewnguh Tena kaliang jonga ai Khublei nu kadanot na dokumen sem i ka jing suwe jan jing sung di perlok hakat ko paru habalas dang i kani ka thandar ngala syong i masngau sale ai ka badon kam ya ka to ko par hiulak pular mai Khublei le kerpang le yo lokal amle yang i wadi yu amlang umani pordaman kau triung kau piyu para te jodam em mo do bha no benar te Khublei le ya waro ki phadar ki wan ki parish pher kamjo le ki sister ki wan ki parish pher bar kham tam yi phi ki pai ba le dam MP ne man ko kerja ke jing Khublei kerpang ni por ke special to yo minister wa emburam i uma Sniawbhalang berbor emis Sniawbhalang kudu kule jong kan tai mama te sak men hadu kat te ki kwa ong pi wa umam ju kentayu kut nganadu so ini ke kam apa parish apa diocese sendong umam ju kentayu Yoma Frederick Sniawbhalang kau Chairman yang ka Jowai Parish Pastoral Council waman le joy por kau nong pelai hari ni ke program ini por saya komen mensen yok yang yo Archbishop yang i wada jo em lang baik wada jo man kau nong seneng nong kentu wada jo kon mo bai i hagi jing duai yang o Khublei yo kham tam yang minister em burom yang i wada ye wi em lang nei benta pendep yang ni ke kam ni ke sengi Khublei yo Reverend Father Ferdinand Dhar woman administrator yang Jowai diocese ke yang i Khublei yo Father Hilarius Lamare parish priest yang ke Jowai parish ke yang i walang ba ke jing ya luti ke yang o da poi hedon ni dang kun mo wa ke tu ke sengi kawan Father Hilarius hapok sekretariat rangkat ke plan ko he rangkat wo mari ni tanah semeting dewan gi sekretariat depan senyau gi paj ma usdang ye gani di por tangwa empu em hi la kaman kate te kemo jo hajing ya kelam yong i di por trongi wa dia kelam mo to Father ke kam gawon nei bentai jing mud wa bha to lai ba chmat
ya ketika poisa le ni ketika jingyaraban mandalahi ich khmat ublai dau penyu igluti tasnya komen wahadin itu kamu man kate ke kam man go lai khmat ho lempu yo i sнял thoi gluti gyong i man go dang chengai tang da yo i ya ke jing sedang ha ke jing lai luti gyong i te ju le kwa khanai father hai jing to ya ke tu ke jo ke kam hai liang wi sembetin le da lai khmat man go lai khmat yo luti yo pen dep kat kam hai por ri wa de mut de mui te Khublei ya le ya waro ki father ki wan ki thao gu per ya waro ki sister ki he balang wan ki balang ki per ki wan penchok chit chang sai ha kani ko program ni ke sngi te hejing sket ne ke sngi kum to de uya kelami de ya kelami tu ke sngi he tai ko program por ya ha ga bo mo nong remi ne ke jing sket ne to ke sngi ke Super Devi iaitu ikam di kelam duduk tu sini. Dan dapat sikit dengan jingsiau komen. He imen seni kam tam yang ngakau tre konstituensi UM hapok ni ke Jowai konstituensi ke wadau M ke wadau Chnai yang ni ke katedral. Ho kam ke balang Katolik ke dah he ke dah kemai kam tam hapok ni ke Jain Hills Kyong Ile ke dah rim bah. Datok ke por. Datok sikit ke por UM ye ke katedral. Tersiau komen Cibun. Wah dia yo sedang dia ulai luti. Tersinya komen ni le, wad em kiu he kiu depan cemat. Kiu yarap i kami ini kibenta. Lo yarap pi hati nam ta yung pun. Bad ikiwi ki Parish le kami ni resna pi yarap umta konstitusi yung ki. Hini em ki kwa resna pi ma ki bon ni kawan na yung civet Parish na mesngat Parish bad kamjo na namdong bad kam tamet hajwa hini. Kiwan am submitting ni kiwi chinang yasna langi e Khublei kit bang EP but e Sngewnguh EP nakaliang yung i hapertuk yung ki padar waro hapertuk yung ki sister hapertuk yung ki katekis UM lang hini kate but kamjo ya ki waro ki kon yung ka balang yung i Katolik hadu ki officer hadu kiwa nong hikai yung i ki pai ngai ki seng long kmi seng long pa ki khna khanru Khublei chibon EP penarkan hun kena kontrol ini na juai mimim tu wa le pedang sobha bat kerwai penemburam ya pi arngut kinong le bahayung pi tengam kwa klam cibu kentin hapertu yang pi wa ra kam ki khon jong balang diocese rangkat archbishop yang i wa senrani i hadu keni klimat bat yuditi le mdedep iga archbishop yang i hi yuditi wan kerku kam wada sing nong rim chuau Blesibun archbishop omaya yang i kamuang pi kamsim yung pinam sini de i de dang cita hi kamsim i kat lai pi em lang sirup tau bulan nak ku doi pi dapat kamjo khaddo Jowai kamwa kini kena lek bha yung i lek bha gi kan ni e wa ka pertuj ka nam ko yung pi ha kan ni ke juk kan ni kamuang tin khasi im ka kerteng sa ka nam the unity le ha kan ni klimat nadu sedang ya taiga katedral yung i archbishop bai bat pi u minister emburam yung i wayara bi kini klam brugo kleng merit kat swalai swawan i kadang imya perthai Khublei sibun CHERESA'S Te Khublei sibun ni gerang ba ku emoro na kleng ki Parish na kleng ki diocese na kleng ki kentoj balang ni Sngewnguh per ku em hapo yong gari jan tiai kham tamorok at ku em ni nedu ki man bei ki man pa ki kon lut Te Khublei sibun ka di sket kani ki kam ko to open day Islam na do ki por gua mari kelam ko tu por em tu foundation stu ni tu program ti si bah ini tu mari dep tu program kan ong hau mas puda wan yo open day wan ke skan we tu myo chom yo thia de ya khang lut de khadep ke office ke sor ke district yo ngoro tana kate ki daw to open Islam goi
đáp để sao ngũ yêu blai tri kinh rót và làm ba yang ô và yêu y chăm lăng hay này cái gì cam ni khui na cam chỗ lệ kerpat i ô và mandami này ni lệ yêu poi biang i chỉ dùng xem yang i đều suk assign cái chính Khublei which is sao ngũ kerpang yêu chief guest yang i này cái gì Woman cabinet minister yang ka government Meghalaya Sniawbhalang wa emlang uchruk ini sngi hei por iwa bonkam ipor kiwa hab ye be uchai tu chai ni hanrei da emo kete kemensem ko plek poru emlang uchruk i hane sngi Khublei sibon pima wa ya piu emlang chrup i ne sngi kam jo le Khublei ya local MLA yang i ma vailat wa man kapor jo wan jo em jo ichem ve heni ke sngi le o krem kan tai gwan o de ya uplek por I kodor yang o wa em langu chrup wi heni ke sngi Khublei sibon ni pia ma hakane kapor ngasim yakane ke lat ban ai ke chung Khublei bakrpang ya I archbishop jangi iba la ban wan hakane ke sngi ban dan rangkat lembat ngi bat kumjoro kembang itip archbishop isa shilong iwan be na shilong shedok shene ni ai Khublei pi archbishop Khublei sibon ya kijing wan jong pi kijing senran jong pi ban ngi hakane ke sngi Khublei le ye ki father ki sister woro ki parish priest yang ki parish wa pair yang ke diocese yang ki wa plek por kodor yang ki wo em lang ki chrup wi hanik sngi I extend my heartiest gratitude to all the parish priests, the priests of Jowai diocese and also sisters for being with us today and your coming and your presence with us today make the program a success and a grand success. Thank you. Khublei yaki katkis yang neni na juai kam jole na kiwi ki belang chnong yang ke diocese yang kiwa the plate por em lang chrup hang ne kesngi ke chung Khublei ya ki rangba ki wa em chrup wi hang ne kesngi kam jole ya ki rangba balang na woro ki balang chnong yang ke diocese yang kam jole ki rangba chnong yang ki chnong wo per ki wa plek ye ko por kodor yang pi wo em lang pi chrup hang ne kesngi kam jole Khublei ya ki chairman ki secretary yang ki balang chnong ku em hapo ga diocese yang ki wa de ye pi plek por kodor yang pi wo em lang pi chrup ne kesngi kam jole Khublei ya ki manbai ki wa de plek por wo kodor yang pi wo em lang chrup ne kesngi ya ki bai balang yang ki chnong wo per kam jole ki secretary ki chairperson yang ki balang chnong woro ki wa em apo ka diocese yang ye por kodor yang pi wo wan pentengan pi senran pi sikhi pi negesngi ya kenika jingle buram yang ya u minister wa em buram yang Petanya ke Jingialang ya ki Sngewnguh Catholic Jowai ki wada chimbenta ha ki item kam jole ki jempeng kre ya kani ka hall kam jole ha ki wan ki kam ha jing to wani ka sngi wa peman ya kani ka sngi ko job ko lai baik laranti da ki jing kre yang pi Khublei sibon pi Sngewnguh Catholic Jowai kam jole ki jing Khublei bukarpang ya ki Sngewnguh Catholic balang mi mentru namenta item wo yusuk wo ki hapadi yang yaw lai u langam yaw lai
uman pisah dengan item yang ki yoi pengkit pen bernia kai penceh ko ye khmat ye jabe yang i Khublei sibon ipi Sngewnguh Katolik mi mentedu kam jole kwa ajing Khublei kerpang ya ki bai Esther katpho kam jole ye ki khna ki wa pembiang ye ji am kam hai jing to wane kesni Khublei sibon ipi qua lẽ u cái chương Khublei ya ki nong chat ki wa the great storm wo pembiang i ka bam ki ti manadap kini program Khublei ki le yo we lembag yang ki yo yo i te jimbam wo bang wo tiang manadap program yang i qua au Khublei ki ye pi wo ro ki wa em hai ni ki wa mieo kho portuit lene ki wo melinyo ong siapa chimi ni ki Sngewnguh na ka P.P.C ye pi woro ki wa da pentingan wan senran wan saki ye kene kesngi hado man ka kesngi ko job yi